Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphosi lezi ndaba owenzayo njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje lizokhale wazithulisa-ke laphana-ke umongameli-ke we-E_F_F uJulius Malema-ke njengoba sengisazi kuyatrenda-ke impela-ke manje kuleli xhumana ngoba kuvele ukuthi-ke laphana-ke uFloyd Shivambu obeyi-E_F_F-ke laphana ubesondelene kakhulu-ke noMalema-ke laphana kwi-E_F_F laphana-ke usevezile ukuthi-ke useyahamba-ke uyojoyina-ke umkhonto wesizwe-ke angeke ayivuselele i-contract entsha-ke ne-E_F_F laphana-ke useyoba-ke ilunga-ke le-M_K-ke laphana-ke. UMalema-ke ubesephumela-ke obala-ke ngayo-ke lento le, washo ukuthi-ke naye-ke uzwe buhlungu-ke abantu-ke noma-ke abalandeli be-F_F ababuzwayo-ke ngenkathi-ke be-announce-a-ke laphana ukuthi-ke uShivambu usehamba kwi-M_K. Washo ukuthi-ke uzwe ubuhlungu, washo ukuthi-ke ubemthazisa-ke okwabhuti-ke ngoba-ke i-E_F_F-ke bayiqala naye-ke laphana kodwa-ke washo ukuthi-ke uyasamukela-ke isinqumo sakhe-ke uShivambu ukuthi-ke ahambe-ke ayojoyina-ke umkhonto-ke wesizwe. Waveza nokuthi-ke akanankinga-ke yena-ke nalokho uzokwamukela nje ngalokuthi-ke kuze kube ney'nkulumo-ke laphana-ke. Mina ngicela kuwe-ke lapha ukuthi ungene ema-comment section-ke ufushe umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke.